Hadin kajing play ya kajing penkere na kebenta ke sinod jong ki bishop ke ban salong haus nem arja arpulai harum menta ke sengipat ke arpo praterik jong benai jemang arja arpuar la penkun no ya kene kajing penkere ha ke bagi lengdo ki reuniam bar ki pai jong belai na man la ki parish kila ya kendo lang ban ai ya ke kaipot halor kajing sngo la ni kajing don kam jong kabalang hapo ka jawai diocese jongi Hadin jong kene ke jingelang la penbot pat da kamas bekhoit hang ni hayeng mani jong ka Teresa bekhoit parish jowai. Kajing kublai ye pi baro menta kesngi ar pu praterik benai me ar hajar ar pu ar akwa bangkren syapang kajing pengkre jengi kum ka diocese na ka benta kajing pengkre ya ka sinod ki bishop harum ka bansalong hau benai Oktober ar hajar ar pulai ya kani kajing pengkre ya ka sinod ki bishop ladep pli hapa ka balang da pa bakho Pope Francis ha ka khatnyo tarik benai Oktober ar hajar ar phuwei harum halor kani ka theme communion, participation, but mission. Kajing long lang kawai, kajing yo bentalang, ba kajing ya lintilang, hakika mission. Hadin kane ngikum kadai sispat ngilapli ya kani kecik pengkre ya kani kesinod ha ka kharsau tarik 9 November arjar arpuwei ha Saint Teresa Cathedral Paris Juai. Hadin kani kejing pli ngilaya janti nado benai Desember arjar puwei hado benai April arjar puar ha kejing yamir jengmud aman na ki Paris. Nyayo pentalang banyai lang rengkat nado ki bishop ki padar ki runiam bat ki pa ublei hakikam mission jong kabalang hakabayedei bat ka imlang ka salang menta kesngi ngila pengkut no ya kani kejing yamir jemut lang jongi haga diocese rangkat bat ki lendo kiruniam bat ki pa ublei wan lang naman na ki parish ban pelum pelang ya ki kaipot jong kejing snow kijing kijing angnut bat kejing job jong kabalang haga diocese jongi ya kani ka kaipot en sapha sharum na ka benta ban pensnyo ha ka sinod jong ki bishop ka ban sawan te kumta nga khot nga wer ye phi baro ban ya duai lang na ka benta ka jingjob jong kani ka sinod jong ki bishop house nem arhajar arpulai nga chimro ya kani ka lan ban penpau ka jing songo ka bakraw na ka benta ka jing pengkre jungi kum ka diocese menta kesngi nangkong ngapen pau ke songu yau beli trai kendan meladon rengkat bat ngi ha kini ki benai ki po meladem ha ke bangi la pelum pelang ya kini ki kaipon ya ke jing snyau ba ke jing ba ke jing angnut jong ke balang ha ke diocese ke jongi ke baar ngi songu ya ki padar paris priest jongi rengkat bat ki reuniam ki katekis ki nong tre balang jungi haman la ki paris ki belai tre lang bat ki padar jungi ha ki paris level bat kum juro kerpang ai ki jing khoblei yau padar John Michael Marbo ubalong coordinator jong kane ka sinod ka jepengkre ya ka sinod ha ka diocese jungi rengkat bat ka team jungu dai kini kintin songo bat kejing ai kublai kitbok keduyang ya ka sinod ke bansalong ha usnem areja arpulai kan long ke bejob bat ai bo try kan ran nang persat sim ha kitu baro ke bayo benta ha ban ai jengmut bat kumjoro ban penapensnyau ya kejeron kam bar kejing jong ke balang Blay sibon, blay nak kerku kerda yepi barak.